Bamwe mu baturage n'abanyapolitiki bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barasaba ko Ambasaderi Vincent Karega uhagarariye u Rwanda yirukanwa bitewe n'amakuru yatangaje anyomoza umuhanga mu by'amateka witwa Benjamin Babunga. Tariki ya 24 Kanama, Benjamin Babunga yashyize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bwo kwibuka ubwicanyi bwakorewe muri Kasika bugereranywa na Jenoside bugira buti: ku munsi nk'uyu tariki ya 24 Kanama 1998, ubwicanyi bwakorewe muri Kasika mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, abasirikari b'u Rwanda bishe abantu 1,100 batwika ibiturage mu rugendo rw'ibirometero 60 bava Kirungutwe bajya Kasika. Mu bishwe harimo Mwami François Mubeza na Abo Stanislas Aburakombe. Ambasaderi Karega kuri uwo munsi yahise asubiza Benjamin Babunga amufata nk'umuhimbyi w'ikinyoma kitagira ibihamya, ati kudahuza hagati y'ifoto n'amateka. Ibisobanuro byoroheje ku birego bikomeye. Kurega nta bimenyetso byitwa gusebanya. Ibiturage bitagira amazina abiri mu bantu 1,100 bapfuye. Imiterere y'ibyaha n'ibiranga abanyabyaha byashyirwa ahagaragara. Ni ibirego cyangwa ni propaganda? Umuryango wa Ruca uharanira imibereho myiza y'abakongomani nawo wahise wandika ubutumwa bugira buti: Ambasaderi w'u Rwanda muri Kinshasa yanditse ubutumwa butuka abishwe. Abakongomani bashoboye kurwanirira agaciro kabo. Nyuma ya Ruca hari abandi bakongomani bakomeje kwandika ubutumwa busabira Ambasaderi Karega kwirukanwa bifashishije intero cyangwa se hashtag ya Karega out cyangwa se Genopost. Hari kandi n'abakoze urubuga rushyiraho imikono y'abantu batandukanye bemeza ko uyu munyarwanda akwiriye kwirukanwa. Abanyapolitiki barimo Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC nawe yasabiye Ambasaderi Karega kwirukanwa kuri ubu butaka ngo kuko yahakanye Jenoside. Gusa nubwo uyu mwuka ukomeje kuzamurwa na bamwe, ubutumwa bwa Ambasaderi Karega busubiza Benjamin Babunga bwarasibwe. Ikindi kandi yahuye na perezida wa RDC Felix Tshisekedi tariki ya 25 Kanama. Nyuma yaho uyu mwuka ututumbiye, gusa icyo baganiriyeho nticyamenyekanye. Abanyapolitiki nka David Jorino Makerere usanzwe ari minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru muri RDC, mu kiganiro n'itangazamakuru yasabwe kugira icyo atangaza ku butumwa bwa Ambasaderi Karega ubwicanyi bwa Kasika. Atangaza ati: ndavuga bike kuri buriya butumwa kugira ngo ntongera amavuta mu muriro. Icyo navuga nuko umubano wacu n'u Rwanda uhagaze neza. Minisitiri Makerere mu nkuru ya Actualité CD yakomeje agira ati: nta nyungu twakura mu gukomeza ibintu. Ubusanzwe umubano w'u Rwanda na RDC uhagaze neza nk'uko abahagarariye ibihugu byombi babyemeza, gusa ntabwo habura agacamo. Bamwe bo muri ibi bihugu bagasa n'abacocorana bitewe n'amateka bumva mu buryo butandukanye. Si ubwa mbere abakongomani bibasira u Rwanda, ahanini barushinja guteza umutekano muke wabo. Rimwe hagasohoka raporo ziteza impaka ku mpande zombi, nk'iyashyizwe hanze na Denis Mukwege, ni umuganga ukorera i Bukavu, ashinja ingabo z'u Rwanda kwicira impunzi muri RDC, ndetse n'andi makuru y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yavugaga ko igihugu cy'u Rwanda kiri mu mugambi wo kugabamo ibice RDC. Ibi leta y'u Rwanda byose yagiye ibyamaganira kure, ivuga ko ari ibinyoma by'ababifitiye inyungu. Dr Pierre Damien Habumuremyi wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda yongeye kugaragara imbere y'ubutabera aburana imodoka ifite agaciro ka miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda yagurishije uwitwa Rukeratabaro. Ni urubanza rwaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo waguze iriya modoka yaregeye. Rukeratabaro Andre yiyambaje urukiko rwisumbuye rwa Gasabo arega Dr Habumuremyi mu kirego kivuga ko baguze imodoka miliyoni 25, akamuhamo miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda, andi asigaye akazayishyura nyuma. Inteko y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko yaburanishije uru rubanza mbonezamubano ruregwamo Dr Pierre Damien Habumuremyi wigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Urubanza rwabaye hifashishijwe iyakure Skype mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Abunganira Dr Habumuremyi bari kumwe nawe muri gereza ya Mageragere muri Nyarugenge. Yagaragaye yambaye umwambaro wa rose uranga imfungwa. Abunganira Rukeratabaro Andre bari kumwe nawe mu rukiko, ariko nta bushinjacyaha bwarimo kuko urubanza imbonezamubano.
Rukeratabaro Andre yabwiye urukiko ko yaguze imodoka na Dr Habumuremyi ifite plaque LAB 870 yo mu bwoko bwa V8, humvikana miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayigura ntabwo yishyuye amafaranga yose nk'uko bigaragara mu masezerano y'ubugure yakozwe kuwa 12 Kamena 2020 imbere ya noteri wa leta. Rukeratabaro icyo gihe yishyuye miliyoni 19, hasigara miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo Dr Habumuremyi yatabwaga muri yombi kubera ibyaha bindi aregwa, Rukeratabaro Andre yahise atanga ikirego mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kugira ngo abone uko yishyura amafaranga yari asigaye ngo yegukane imodoka yahoze igendamo Minisitiri w'Intebe. Avuga ko yagize impungenge ko ubushinjacyaha bushobora gufatira imitungo ya Dr Habumuremyi kubera imanza zimufunze zidafite aho zihuriye n'ikibazo afitanye na Rukeratabaro, bigatuma ya modoka nayo ifatirwa cyangwa igakoreshwa ibindi. Rukeratabaro yasabye urukiko gutegeka ko Dr Habumuremyi yishyurwa amafaranga yari asigaye mu yo bumvikanye, kuko mu masezerano havugaga ko azahabwa imodoka ari uko amaze kwishyura amafaranga yose asigaye. Umucamanza yahaye umwanya Dr Habumuremyi ngo yiregure, ahita avuga ko ibyavuzwe na Rukeratabaro Andre bitahabwa agaciro kuko yagombaga kwishyura amafaranga yose y'ubugure bw'imodoka uko bari bayumvikanye, ngo ariko ntabwo yabyubahirije, ahubwo yashize kuri konti ya Dr Habumuremyi miliyoni 10 gusa. Habumuremyi agasaba urukiko ko Rukeratabaro yishyura miliyoni 15 asigaye kugira ngo abone kumuha imodoka. Rukeratabaro Andre yahise abwira umucamanza ko Habumuremyi abeshe ko yabonye miliyoni 10. Ati namuhaye miliyoni 19, amasezerano tuyakorera kwa noteri wa leta na nyir'ubwite bwe ayashyiraho umukono. Umucamanza yumvise impande zombi avuga ko icyemezo kizafatwa tariki ya 2 Nzeri 2020. Dr Habumuremyi yatawe muri yombi kuwa 3 Nyakanga 2020, akaba akurikiranyweho ibyaha birimo ubuhemu no gutanga sheki itazigamiye. Ubushinwa bwarashe mu nyanja yabwo misile ebyiri, zirimo imwe yiswe Aircraft Carrier Killer yakorewe gusenya amato y'intambara atwara indege z'indwanyi, mu rwego rwo guha gasoko Leta Zunze Ubumwe za Amerika komeje kutajya imbizi muri iyi minsi. Kuri uyu wa kane, ikinyamakuru South China Morning Post cyatangaje ko ingabo z'Ubushinwa kuwa 3 w'iki cyumweru zarashe misile imwe yo mu bwoko bwa ballistic DF-26B iraswa ku ntera iri hagati y'ibirometero 3,000 n'ibihumbi 5,500 yarasiwe mu ntara ya Qinghai. Ubushinwa kandi bwarashe indi misile yo mu bwoko bwa misile ziraswa mu ntera iringaniye hagati y'ibirometero 1,000 n'ibihumbi 3 yo mu bwoko bwa DF-21D yarasiwe mu ntara ya Zhejiang. Mu rwego rwo gusubiza ibikorwa byo mu kirere bya Amerika byagaragaye mu kirere kitemewe kugeramo no fly zone, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Mark Esper yavuze ko Ubushinwa bwagiye butubahiriza amasezerano agenga amategeko mpuzamahanga, yongeraho ko busa n'uburi kurushaho gushaka kwerekana ingufu zabwo muri Aziya y'Amajyepfo. Bivugwa ko izo misile zombi zarashwe mu cyerekezo cy'akarere kiri hagati y'intara ya Hainan n'ibirwa bimaranirwa bya Paracel, nk'uko ikinyamakuru cya Hong Kong cyabyongeyeho. Icyo kinyamakuru cyavuze ko kuwa 2 indege y'ubutasi yo muri Amerika yo mu bwoko bwa U-2 yari yinjiye nta ruhushya mu gace kashyizweho n'Ubushinwa hakatemerewe kunyuramo indege no fly zone, mu gihe amato y'Ubushinwa yari mu myitozo mu nyanja ya Bohai mu nkombe y'amajyaruguru. Yifashishije rumwe mu mbuga nkoranyambaga akoresha, Ambasaderi w'Ubushinwa mu Bwongereza Liu Xiaoming yavuze ko iki gikorwa cy'Amerika cyahungabanyije cyane imyitozo isanzwe y'Ubushinwa n'ibikorwa by'amahugurwa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Zhao Lijian we yasobanuye ko iyi ndege y'ubutasi ya Amerika hejuru yabo ari igikorwa cy'ubushotoranyi, asaba Amerika kurekeraho. Misile ya DF-26B Ubushinwa bwayirashe bwa mbere ku mugaragaro mu ntangiriro z'uku kwezi, ikaba ifite ubushobozi bwo gukubita igipimo cyose kigenda mu nyanja, ari nabyo biyigira umwicanyi w'amato atwara indege, nk'uko ikinyamakuru cya leta Global Times kibitangaza. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo y'Ubushinwa Koloneli
Kiani yaraherutse gutangaza ko iyi misiri ishobora gutwara imitwe isanzwe cyangwa ya kirimbuzi kandi ishobora kugaba ibitero simusiga ku butaka no mu nyanja. Ku ntera ya kilometero 4,500 iraswaho, DF-26 ishobora kugera mu burengerazuba bw'inyanja ya Pacifique mu nyanja y'Ubuhinde, ikaba yanagera ku birindiro bya Amerika biri Guam, ku kirwa cy'Abongereza cya Diego Garcia ndetse no mu mujyi wa Darwin wo muri Australia. Bamwe mu bantu bafite imodoka zabo mu mujyi wa Kigali batangiye gukorera amafaranga y'umurengera mu kujyana abantu mu ntara nyuma y'inama y'abaminisitiri yahagariza ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, aho kuri ubu kuva i Kigali ujya i Musanze bari guca amafaranga 10,000 mu gihe ubusanzwe yari 2,800 mu modoka rusange. Umwe mu bakozi b'ikigo gitwara abagenzi cya Volcano Express avuga ko bitewe n'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri mu rukerera hari imodoka zari zimaze guhaguruka i Kigali zagarukiye mu nzira amatike abagenzi bakayasubizwa. Abagenzi bari bazindutse nabo bari bicaye muri gare babuze icyo bakora. Umwe mu baturage wifitiye imodoka ku giti cye harimo guca amafaranga 10,000 kuva i Kigali kugera i Musanze, urugendo rwari rufite agaciro k'amafaranga 2,800 mu modoka rusange. Uwitwa Kevin bavuga mu karere ka Kamonyi yerekeza mu karere ka Kayonza hari imodoka zari zisanzwe zitwara abagenzi zazamuye ibiciro, aho kuva i Kigali kugera i Kayonza bari guca amafaranga 6,000 mu gihe yari asanzwe ari 2,300. Uwitwa Brigitte ukomoka mu karere ka Gicumbi werekezaga mu karere ka Kirehe mu bibazo by'amasambu avuga ko yageze muri gare ya Nyabugogo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu saa 2 agasanga imodoka zijya iwabo zarangiye, akabyukira ku ibaraza ryo muri gare yumva ko ingendo zahagaze. Kuri ubu muri gare ya Nyabugogo nta modoka ijya cyangwa iva mu ntara iparitse. Trump yasabye Biden bahanganye kwipimisha kubera kumukekaho gukoresha ibiyobyabwenge. Perezida Trump yabitangarije ikinyamakuru The Washington. Impamvu Trump ashingiraho avuga ko Biden ashobora kuba akoresha ibiyobyabwenge ni uko yakunze kubona yivuguruza mu byo avuga. Ubwa Trump gakurikije uko asanzwe azi ibimenyetso by'abakoresha ibiyobyabwenge, ni igihamya cyatuma akeka ko mugenzi we w'ishyaka ry'Abademokrate ashobora kuba abikoresha. Yagize ati, biriya avuga ibiyobyabwenge uko bikora ndabizi, ndabona yivuguruza cyane. Ibiganiro mpaka hagati ya Trump na Joe Biden biteganyijwe mu kwezi gutaha, aho icya mbere giteganyijwe ku wa 3 Nzeri 2020. Si bwa mbere Trump asaba uwo bahanganye ko yakwisuzumisha ingano y'ibiyobyabwenge bibarimo, kuko no mu mwaka no mu 2016 yasabye Hillary Clinton bari bahanganye icyo gihe gusa birangira byanze. Icyo gihe Donald Trump yavuga ko Hillary Clinton yakoreshaga imbaraga zidasanzwe mu biganiro mpaka byakorwaga, bityo agakeka ko ashobora kuba akoresha imiti imara ubwoba. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateganyijwe mu Gushyingo uyu mwaka, bikaba byitezwe cyane ko ashobora kuba hifashishijwe ikoranabuhanga. Abayobozi bagiye kujya baryozwa abisha amabwiriza yo kwirinda COVID. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka Anastase yasabye abayobozi b'inzego z'ibanze gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Aho bizagaragara ko aya mabwiriza yishwe, abayobozi b'inzego z'ibanze bakazaba ari bo babiryozwa. Minisitiri Shyaka yabitangaje kuri uyu wa Kane ubwo we na mugenzi we w'ubuhinzi Dr. Daniel Ngamije bahari kuri radiyo y'igihugu basobanura amabwiriza mashya yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yashyizweho. Inama y'abaminisitiri yateranye yashyizeho ingamba nshya zo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 nyuma y'uko bigaragaye ko imibare y'abandura isa naho yafashe indi ntera. Mu mabwiriza mashya yashyizweho harimo ko ingendo rusange zihuza intara n'umujyi wa Kigali zihagarara, isaha ntarengwa yo kuba abaturage bageze mu ngo zabo ikaba saa 9 z'umugoroba aho kuba saa 3 nk'uko byari bisanzwe, ndetse utubari twose aho tuva tukagera tugakomeza gufunga imiryango. Mu busanzwe utubari two mu mahoteli n'amaresitora yo hirya no hino mu gihugu twari twemerewe gukora, gusa amabwiriza mashya nk'uko Minisitiri Shyaka yabisobanuye akaba avuga ko nta cyitwa akabari kemerewe gukora. Yagize ati, muri ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri harimo ko utubari dufunze
kaba twa tundi twari twarafunze ndetse n'utu ngutu twajyaga tugenda tukimukira ahandi cyangwa se tukaba twakoreraga mu mahoteli, twose guhera uyu munsi turafunze. Minisitiri Shyaka yavuze ko amaresitora yemerewe gukora, gusa izafatwa iri gucuruza akabari izahita ifungwa nta nteguza. Umukwabo uheruka gukorwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ku bufatanye na Polisi y'Igihugu n'inzego z'ibanze wasize hafashwe utubari tugera ku 3,500 twafatiwemo abakabakaba 13,000 mu kwezi kumwe. Ibyo yabihereyeho asaba abayobozi kongera imbaraga mu rwego rwo kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza. Yavuze ko aho bizajya bigaragara ko ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ridakorwa, abayobozi aribo bazajya babihanirwa. Ati igishya kiri muri ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri ni uko tugomba gukomeza ingamba zo gushyira mu bikorwa, ariko ibyo biraza no kujyana n'ingamba z'uko tugomba gukaza ibihano. Nagira ngo rero mbonereho sabe ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ko nta rundi rwitwazo. Yakomeje ati ahantu hose umuyobozi wese ari, yaba meya, yaba umuyobozi w'umurenge, yaba umuyobozi w'akagari, iyo fasi niwe uyibazwa, niwe uyikurikirana. Aho tuzajya dusanga ishyirwa mu bikorwa ridakora, amabwiriza akomeza kubangamirwa, uwo muyobozi nawe azajya abibazwa. Yunzemo ati bose byumvikane nta rwitwazo, bayobozi nimuyobore ifasi mushinzwe kandi muzirinde coronavirus.